رزقار قاسم هنونري انجمن سوريا ديمقراطيك مسدي لألمانيا تجرمك وابدم سروكي تفجيران وجانا كردستان يجي بريس رزقار دماتا باش به ایدیه کرم جه داخوانیا بگمان هاکان فیدان وزیر در و ترکیه دست ببیکن کل داوها گوته بو کو سرنجامه لسر هند پیکات نابه هسته دیده کو دمکی لدیجی ترکیه بونه پیوسته بین هلوشاندن سرنجاتا لگور داخوانیاوی سباراتی روشه بگشتی یا باکو روشالات سوری بله هبار باش بو تماشاوان تلویزیون آوا سپاس yani براستیز کارم bu kurti ve bejim ev tiştê peyamên hekan fîdan carcan ewrayedarên dewleta Türk didin di derbarî Rojavayê Kurdistanê û Şervanê Hesed û Bakur û Jilatê Sûriyê de bi rastî girêdayê mantiq qet tune ji ber ew bi xwe heta ana bandorek neerênî bandorek negatif wan li ser سلطة بجهز للشامي هي يعني أو اتفاقيات نابرة ما و سلطة بجهز للشيبوية إيه ناهي لأب اتفاقي حتى أنا بيك بي ورولك بر خراب دليزن تركيا جوالية دي تشكدارين يعني هن فصائل هن جروبين تشكدار إيه جريدا داغ إيه عفرين داغري كرنه و نافچین د روجاوا و باکور و شلات سوریج روجاوا کردستان او یکسر گریدای دولت ترکن خلک بیانی د ترکیه را در باس بونه سوریه و او فصائلنا او گروپی چکدار گریدای ترکیه نه گلک ایرو ای تبلی فصائلنا ای تبلی خودی گرابی ارتشا سوریه بونه ای سلطه و بوهز گریدای ترکیه نه و خلک بیانی نه اسلام او ایدئولوژیا اسلام رادیکال و به جوان کسای جوی خلقی گرک او بهتر لسر وی بسکنه دنارین آمده گرک تکتیک نزدیک ببه بهتر استراتژی جبو آشتیه دنافچه ده ترکیه وان بحاناتینه دده وی ابلیشانک پر خورته هک بله بریس رزگار البته سبارتی روشاوای کردستانی نیزی 14 سالانه خلک روشاوای کردستانی که دیده شریدی که شهیدان دیده قربانی دیده لبر خود دیده آواره دیده پنابر دیده لیبو گلو ولاتین دن بحثی چاوات که اداره که ناوی روشه دیکن حتی تگوتن بنمونه او جلان داخواست کریه که هسته دابشی دو گروپان به گروپای بکشتن نوا ارتش دا گروپای باکوری روشالات سوری بری به hani bu ور ناهلن خلکی ور سیاست مدارن ور ایدی او بریارل چاره نویسی خوب دنگلوی چاته بگیره با افنده سرنجه سریه yani او بخوا بزلالی از بیشم yani او پیامن سروک او جلان دیده برز او جلانیشه امرالی جی دیده تشتي لسر زماني عمر او جلان هاتي بوتن برازيوي او بيتر راسته لي استخبارات تركيا ببيام او جلان براسي تحريف دكو وليسكتي هي مسألة سوريا بو برساوجي حتى مخابن حتى انا سوريا بوي صحة برجواندين ناب دولتي ودولتين هرمي حتى أنا أو استقرار أو أرمانجي شورشا سوريا جبوه لداركت مخابن لخلق سوريا وصاليهاتي وكو كسي جبن باراني باز بن مزريبي بسكن وصاليهاتي حتى أنها نزال البونك مظن دروشا سوريا دهية از باورم گرنج نه تدخلات تركيا با وهن طرف دن بسر اساس تركيا يعني وبتايبت تركيا وقاربا او اتفاقيات دهي ابداري وامنوا بسلطه بجهيزي از باورم من قاربا ام الهب بكن ليه مخابن حتى انا اورولا خرابي بريس رزقار ابي بخوش جي سرنجي اتفاقات دهي اداري تركيا جي زارده و برپسين خو هسد تومت باردي که کو پابندي اتفاقات دهي اداري نبويه demek da برپسين روشاواجي تركيا تومت باردي که کو او استانگه لهم برجي بجينه كنا و اتفاقي كواتا گلو رايا گشتي چال و يكي بگه لا نخير او بروباغندا كراغانديني اعلامي هي برنجا كي خرد
جبو قصد وربابريا خسر تابعت قصد بكن سوجدار هك اتفاقية بيك ناينة لدراسيا خوده اف سلطة بگوهز تي هفديتن چه دبن پشتا خوده دن وی جبینن چه دبن جبو دیالوگ او اتفاقی پیک بی خودیل گوتن قدر ناکه و البریار قدر ناکه بی داجو ببر حتی جیت مماطلت که و داجو ببری حتی داویا سالی پیر جی شخو پروپاگندا اعلامی خورد هیه دکه به خدمتا وقت مگو اما جمع به که هک ترکیه هم دنارین آمد د پروژه آشتیل باکور کردستان یا سروک او جلال پیشکش کری هم د پروسس سیاسی د سوریه جدنا برا کرد و سلطان و گوهز دجی تکتیک نزیک دبه نه استراتژیک نزیک دبه مخابل بله البته بپرسه که گرینگه تاکتیک نزیک بونا و پرسه ایدی برس رزگار İlham Ahmet hevseruka بگمان پیوندین در وین ریو بریا خسر د چارچوبه کوربند پروسس آشتی کل استانبول بریو چوب آنلاین تدا بجدار بگود ام برهفین پیوندین مد گل ترکیه آسای ببن ایدی نگ ویرانگی نهابن یعنی اف داخوازیا وداویه یا بردام یا ریو برین روشاوای کردستان بو آسای بونا پیوندیان دیگل ترکیه حتی مظلوم عبد فرماندار هست تدید گود پیوندین واجی دیگل ترکیه هنه لی حتی نانا چونت وارک جدی دا دوام پیش هاتان چاد بینی گلو يعني از دارين عمد الجور شعب دريا مش في بروجا سروك جلان جي پیشکش ريب سروك مسعود برزاني جي پیشگرتیاوی باشور کردستان بسینور دگره حتى انا د ويب بروسيده لعالي رجاوای کردستان د پروسا سياسي رجاوای کردستان جي تركيا حتى انا رولك پر خراب دليزه تكتيك ودي ساز بيجم واستكز دكم بين رينا خد تكتيك نزيك بجبر هالجدية و جبو بروجا اشتيل باكور كردستاني هبا بيغمان و بوبا فاكتورة كي آليكار جبو بيك آنينا اتفاقيات ده افدار نابرا بريز جنرال مظلوم عبد وشرع دجي لي او استنجي تشاوا حتى انا دبيجي جبو پروسا اشتیل لباکور کردستان حتی انا رایدار ترکیه دبیجه نزیک و ترکیش مسئله ترور خلاص به هین بوی رنگ ترور نزیک دبن مخابن بوی رنگی جی حتی انا اب پیاما یعنی اب تشتی حقان فیدان جدا و حاگوت گوتیه او جناک في خدمتا پروسس اشتیل نل باکور و نل رجاوای کردستانی جبر به کیجی فاکتور هری خراب حتی آن تکتیک نزیکی به کید به استنجاد پیدا که ترکیه بله برای رزگار البته تو ایک تو جایی کش برپرسین ریو بریا خسری تو ید بیجی اوه باوی که تاکتیک ترکیه نزی و پرسید به حتی بزپرانیا چافدران حتی برپرسه که دم پارتی جیک کو دمجمیر پنج میوان کردستان 24 باوجی تکزی سرهنده کرد تایبەتی جی بەشێکی گرنگە بێ پرۆسسی گرێدای ڕەوشە باکوور ڕۆژهەڵاتە سووری و هەسەدێ و ئیدی مەسەدێ و ئیدی ڕۆژاوای کوردستانەیە کەواتە گەلەوە کوتت بێژی تاکتیکە یعنی تورکیە جددی نەگوە پرۆسسی سەر بگرە ئارمانجەیە ڕاستەقینە بیاتە چییە؟ يعني بزرالي ام بيجن تركيا پر حسابات كش گوهرتني هاتنه روجلاتا نابين وقت ده 1923 ده دما دستلاتداريا امبراطوريا يعني دولة عثماني هلوشيا و اتاتورك سوزدا كردا هك ام تركيا بهبر ابا بكن ما في قال لي كرد ويتد مسوغربه بيشتي خلاص بو ام دزانن تشاوا لسيفر بوليبي ولوزان تنازلات كرن جبو خاطري لوزان بيك بي ما في قال لي كرتيك ببه بتركيا بيسو سياسات خلاص كر ايرو دخوازن تركيا ديسا ببي شوي هاني تركيا بباريزن جبر او باش دزانن گوهرتن تين منطقه رجلاتا نابين كرد فاكتورة كي پر ليسفانة كي وفاكتورة كي پر مزن دبان گوهرتنا ده و پنجره و شباكا اب گوهرتن برسا كرد او شباكية او پنجره اب گوهرتن تير درباسي منطقه به كرد و ببن قدستاتوش برولو جيد خوازن ترك ببه ليسكا خود خوازه
وكرد بيجن باب وقال جلكي جبن بيت وهرتني بكشينن وتاخن خدمتها خده يعني بيستو سياسة كردا خلاص كرن دنارين عمد أنا سياستها تركيا كده خوازد دي صار كردا وبو باريزن ليتا استكز كم دي ساجي از كرد نه كرد بيستو سياسة كرد ده 1026 بينجان ام درباسي ششاد بن كرد فاكتورة كي مازنه دغهرتني منطقه رو جلاتا نابینده و ایرو پروسیسا سیاسی یا سرکشیا آشتیه و جباتا ديمقراط و انسانیت دکه و کرد به دهندر و پروسیس جی ما في قال کرد به گمان و مسوگر به سروک اوجلان سروک مسعود برزانی برز هيزي ما وبرز جنرال مظلوم عبدي وريخستني سياسي كرد إيرو د سيم حتى إيرو د دم حتى د 26 ما چارا دي كروسيا كردي روجاباي كردستاني لونيفرسيتي امريكي او رونشتنا تشيبو وبيام تاك مسعود برزاني سروك مسعود برزاني جسر قرى ملاي جزيري او زنبوليت هالبستي بري 400 سالي ملاي جزيري دبوتو غيري بس صدى سالا ايرو اوجي زنبولك ناماك هاد داين هك ايرو كرد بيك هالوست وخباتك هبش بيكرن بله بريس رزقار قاسم نونري انجمن سوريا ديمقراطي مسدل المانيا وسروي تفجير نوجن يا كردستان لدورتموند لالمانيا جالك سباس